Ka RC Evening Secondary School mi mentudu ka skul kepala Pait Lakmi da ka Balang Katolik mi mentudu rangkat badi parish priest ke Jawai parish Father Hilarius Lamare kala penlang ya ka school week ke Benengkong hau ni usnem Raja Apusau nado kani ke segi nengkong ke Sauterik jong ni benai weng Raja Apusau barha kani ke school week ki kena pule jong kani ke school kila yo ban shimenta ban pen i ya ki sap ki jong ki ha ki jing le kai prepare Hagas ngi balai jong kani ke teo le kemen kata ka hendreuterik jong ni benai weng Raja Apusau kani ka skul kala penlong da ka food fest ha ka ba ka thong kalong ban penmi pisa ha ka ban yo ban penmi ya ki kato kani ki kamera kelas na ka benta ki kena babon ki bapule ha kani ka skul La play perdaya kini ke food fest da ikong Islinda Dakar ibawan ha kecaka i minister Kermen Shela balapan po penpeng show ya kini ke sengi da kecing don lang isembut kongsan ima Jersom Shela i president kecentia student union i special guest ima Chembor Kikso assistant technology manager Amnuram Block rangkat bat kiwede kiri don burom ki bakentup ya i Father Hilarius Lamare i parish priest ke Jawai parish i Father Manbaha Pakem i director kecentia Hills Development Society i sister Maria Joseph superior ke DSH Convent mi mentudu kinong sya akhot sengobaha kinong hikai bat ki kena puli jong kene ke skul. Apanya jaga program belengkot dari chairman ke school managing committee ima Frederick Sena ha keba ila batai lengkot syapang kene ke slam ajing hikai keba kedoblut ya baro khamtam ya ki doki kena ki bemyolat ban puli ha ki wepat ki skul namar ki daw babon. Hakane kesengi ladon kejing pen inam ya kiba bonjat kejing bam kibala pen kre daki kena pule jong kate ke skul. Guest of honor, special guest, ki invitees wara padar woman parish priest yang i kamjule secretary yang gani ke skul yang i sister headmistress yang i padar manba Ban waro ki WKR ki WM lang i ini. School yang i waro chagani ki area ini dan tipi o school yang i kentup lang go ke day section o ke morning section. School step yang i mas school kinru je adu kundi duna. Bagi kena school ki walai school step ikan thai pun go chongkre chong changkri yang gibru kitchen rang Mario High School ki mare ki smart ki kaliang uniform you like melagi but na pergi gini ki kena le the top matric ki but the M le go pass pa but unis nam arajar so result matric yang ile the yang 70% pass kajing sedang yang i mulai cekmat Naga teka daw, warrior rapi gini ki kena school yang i stang yule pun ki ye open bahasa su ya kaji record yang ki ya ke study yang ki. Naga teka daw daga ji rap yang i padarman bah pakem amlang ini woman director yang ke JHDS kamjule mani Direktor yang bersamaan lang Pastoral kita Bishop House dan penyok ki iu ke free tuition yang kena kelas 9 kelas 10 free tuition now sedang snap how good snap free tuition kenangwa ki pli ini kena gawalai school dua kenta step kamu you compete ki wa gawalai school adu kende adu le matric Naga teka daw daga jingla sistem padaman bah de AE ke free tuition yang kena school ki yang ni. Barhaga ni ke school yang ni le ami kama arpo sungot ki kena naka children's home social welfare wara tibi ki kena pada cak type pada cak A am le pada cak no na pelum ko social welfare office ki akan di children's home ko ini ni amin tedu memu jungai ni le school le but waro gitu kena one school ki akan di ke school yang ni kani ke school yang ni tak ko kedung ko surpai ya waro gitu kena ko mio admission jawi lande ko da chakan tai nawi waro pediang iki ini kat ki wan ka anyong di ke school kat ki wan tu admission ini Wang ju kentai ni,
Andre chimba iyaki, but guest of honor, special guest invited. Waro ada pihak pon ge, ada bak yang ge, ada belet. Kita mencerang mekan Thai bagi. Rela kata le udi kori di sakadia. Dan itu tak penting dikorir le yau media man yang ini sadenes korkan. Sekali kita ini Wastad pelan ke tinggal cuma. Kalau ngala kuah awak bentawan makan rei keteman gak di secret lagi. Tapi senang. Oh ini yang saja. Doya ini. Baru haging ibaman lagasngi. Baayangi ya kespa kapeu. Baayangi ya kemensim bani syakri. Ayangi ya kemensim bani samlem bani kershan lem hiwai. Kini baru kadai nakapor kejongmi. Dia kini kapor ku kenrat kebang ye lumlang hakmat jong kini ke skul. Ngingo ngidam ngi kerpat MART arjat. Memen kerku kerdo ingi iwai. Bagi IT syakikti kejongme. Ni IT syakadonot kejongme ya kini ke program. Bat kamtam ya baro kibadon hangni. Ya ki guest jongi ki chief guest of honor, special guest. Bat baro kelasya kot sio bah. Ya ki SMC member jong kini ke school. Kinong hikai ki kena school ki kemi ki kepa. Ki bahayi ngasem ki perlu. Kamu kan balang yang mintu ya panse ya teksturnya kamu lihat jingmai tu up yepi kemo bha suong bha kantin kan yo bepi le student le bon rally pan mani on say no to drugs, yes to sport no kam da ong ni jinglar tikam khana skor sa su aklam wi ni wa special case de klamu tau do li tho jing nang next start nang bon gi benta ikam gi khana skor yu chimenta gi sports yu chimi ko bon gi benta ublai e ga sap talan wi po wi bru kha perthai em ga sap ga talan wi ublai o yu pana mak ga talan yo o job o ewan woni thau nga gi por mun chua nang lai skor chimenta ko bon gi benta jo kalia jo duai seman ang belai ke yiga talana hadin belai pendiung ga talana nga man nong yelam nei te daw pen man nga o bodo ado point ni gisngi man ka wi ni nong yelam ka kamong ikam student union to wasok panai pe cibon gi issue wedu ye fight na menta student community na menta ga imlang sa lang go pon gi menta ngai jan pi yo be ilam toy wasok andre am kam gi jingi kre lang ga jingi televi bi nang yo job gi ni Sekoju kejak kayak kuau MG points saya wopi pikam gi student ini MG points ko kuau wa berbor kam gi student kemo money human punctuality jo yo pinong gi ongi punctuality ngai jan ye bisa to punctuality do mani wo biang forma ki buru wo biang por jo feel gi jingi myoki dan MG wi thama wa us em ga putu thama ongi Waterloo slam gi di minute ram gi i students le MK me biang por mo ngado student yo wipo wile ka punctuality man important kamukong yonga daya phone ne stem ne met siaw dikavi wan kata ke program hendrai ne step the phone an ayaw kong da ang kong yanga to ba em ka food fest ta siaw suk ale usnyaw ba leng ba kani ka food fest upan mi ya ka fan yo u pentna ya kini ki classroom Later lagi ni classroom open senagi nabah babun ki kena skor. Pasal suah do kata usnyau kamtam
ya ki kena ki wam yolat ulai skor isngi bon sen hakani ke cukup akan ni leyui bon hai man hi kita ki baduk bon wakam kita hendrai ki dapat cengai ki da thola da tholuti ki wakam nu u pentna la ni kam nu le ya ki kena skor yo ya benta ki ulai skor hyper stem sasuk usia hadu kata waki yi ki ule ya kini kam bale kamtam hakani ka food face mo khajang eliang yonga hyper nga walai por walai skor de jan kini nadin yonga ki wahe tipe ki yo sar Jonas patna acharu yi report na chong class 7 le report mana patna yi patna acharu sar yi yele bhai chna hete yomat usar yong wabang te ding ngai pro te de le bhai latna bhai kamtaminga latna bhai oyte achar kam nur kom chna achar dapat bhai wahikai usar Jonas yanga te man latna te achar latna bhai te himusar Wadah bah yang man ke ni ke food fest ke yang nong yang ni dah kecingnya him bentalang ibi yang man ke wa yang nong cebun dah kecingnya serak tilang yang ni boleh cebun. Oh, anh để đi ông ra đợi mấy mắt con ra này đi mà quân á đây con đây đi Hey, right, say no. Ya, Rudra mana ini?